Kardom Karbi Anglong News Channel kelang arado anaphanta nilihin pen adap kimi a kardom nang pachir iglo kardom. Pini Karbi Anglong News Channel abirta than ponji bang nilimen sami merjilin hansepi non berta angton pen arjuponik tha. Kuki Akhei Aphan Akhei Hini Reservation ki Piponpo puthak along Jacas Kaiya Kuya lapen KFA atumpen pherang kyamai kangni. Jangmi achikloni phai inkoyarni Jacas Kaiya Kuya lapen KFA atumpen pherang kyamai kangni pon alamthe lake non headjong Assam Chief Minister Dr. Himanta Biswa Sharma alangli kaning jepon alamthe Karbi Anglong arlo 125 amendment bill implement lote Kuki Akhei Aphan Sydney Reservation ki PGpu alamthe akachet chakalong Jacas Kaiya Kuya lapen KFA atum bang so alam donalong Kroikre lapen lason ke chokche pusi alang litumpen hokdamlo. Lapen jong si pini Kuki Akhei Aphan Hini sit Reservation Piponpo pulote moapi komadni Akhei sitami nang hangpo. Laso pi ili Karbi Anglong kopilo kipudunpo. Lasi lasona rona tengke chokche pusi alang litumpen sodakpen pherang ke amai ingnipo. Tangte ang tonpen alang litum kaning je alam thele arjuponik sinang. Dipupen nang kelo berta Realson Hanse report Karbi Anglong News Channel. Surolo aporang GP dun po. Asi pinya press meet lagi sa pet lagi. Mala Kuki tuman special seat TPG po apa sawa puthak government tu. Aso pala itu press meet bilo, aso press meet TP lagi Jacas patalang. Aso ring sanghul tundo. KSYC lo KFA Kaiya Kuya la sosong pensiun si tunggi lo si lalu la si ili tum sampai sini lo non hedong ili tum Chief Minister sama Chief Minister Dr. Himanta Biswa Sharma alangi Kuki fan la 125 amendment bills also implement ala tuan Sydney Kuki fan pigi ko alam the ki kudo asila so puthak itum Jacas pena bangkela bangke itum ke lage chokche kusiku athema no hoga tribe no hoga long le dam tame a tribe wise ku gen hokta si reservation ave pini dak kolam ni dake ki le class fansipi tribal SC OBC ku ben si da reservation doi tamni Kuki Karbi Naga Khasi Dimasa kupenke no hogalong no sa sonda kaksi belek to marori to hopanani kupenke dag reservation ke bibe itu mukos ke chini da matenge lasi da Karbi Anglong sa men non 125 amendment bill sa long sida to kukion duta CTP pula bangke la PG pu bang pipela PG pu bangke la ke itu bangke Kroikre ide la bangke chokche pu de itu Kroikre ide ko the athela ke chokche the Karbi Anglong Autonomous Council la 44 along non next territorial council 24 seat le pistami wala dakin to Karbi fan lang tu pemeti entire ST fan lang dolo kapen reservation ka kapre fan lang dolo ku jodakta asi dak jong si Kuki fan jong si pini jong si dak Hini pidet pute mo apia pike la gupilo ma manida nang hangpo itu kupilo dak Karbi Anglong do langke lasi la bangke tum Jacas hoy pen ke la bang tum Kroikre asi immediately la so bangke tum chingwai king side pen la so asi reservation na puthak bangke stop nei tape mo 125 amendment bill sa hustame tum la bangke no pe tame tum papilong identify tum Karbi Anglong ara to ana tum as tame la bang jerok tok nei lang chori ako tum la bangke ni kum tu kelan tum la bangke Kuki tum tame matharang ne lagi tum Kuki van kelang selet pola pu bangali Kuki tum han tame tum lagi kelang selet pola lagi arona teng si tum puda arona long la bang tokte ni tum chini da matengke je mania caste fan mania tribe fan reservation pinai ku bangke aron long tokte nasila so aron long tokte je posi la so bangke chokche kusi tu puda mane fan kelang selet mane fan la pola me kali lege tame aron pima la so arona teng masi donai pola si tum pu mata Jacas mata damlo nasila so Sydney puthak reservation puthak ke la bangke do Karbi Anglong ara puna do ana pen tanda so mathani apela so bang chokche ku bang itu mathapen atau bangke itu papilong jadi 125 amendment bills sampai implement sampai lahalo itu Jacas pen ku angtung ke la sini tum long nai sitong don KFA pendo Kaiya pendo Kuya pendo KSYC bang bela sampai itu la Jacas pen bangke lahalo itu ku angtung la snai tum ta through media pen atau kan apa cetak la pen ko la mesen respond ke rat khani tum thegi pansi tum bini gitu la thema la mai tum chini ba mekani
así entum también kis rata tum taman tunu di lehano lagi itu mana pan kelang selet mana pan koli kuki especially kuki pan itu ni dengan tum kelang itu man kuki pan kelang selet aku banglis tame aron abang long ke lason abede kosi aron teng padona mane India long tum chini da mateng ke lagi nohok long tame laso bang abe tribe ho kene caste reservation buka abe lagi así so kosi tum kunaman tum así punya press meet ke pakai itu lan lahano así nah Tuhan hidup sih turut tulung itu aporan sepi jun tega po langsung punya presiden betul kado. So Chengthenta Sarpo Kathar PS polling officer Ingbo Chokpen non kichitang abangar pum kilong. Kedamtang MLA kilik mate election ahut so Chengthenta constituency along Sarpo Kathar PS along polling officer Karlitang Cornelius Kindo Arta Ningkan Plik Kepra Sirkep Arong Diphu Dhansiri Bazar Alangli Kopiko Son Penlone polling along Sai Klemdun Bomahut Si Isi Prejek Akeso Dokok Penajok Pong Tom RJ Pen Krep Aretlo Lapen Alomso Kapasang Chia Phanpura Hemarlo Padokoklo Sita Akeso Bang Mimesi Hem Arlo Penta Wang Joisi Kat Pit Pen Dam Thap Dam Prusi Dolo Lapen Bangso Cornelius Kindopu Aphan Rongmongvi Police Station Atum Lapen Local Arwada Tumtami Unan Ridunlo Sita Konat Kuputong Kekatlone Birta Longli Derasonlo Lapen Bangso Amuni Daphan election Tarik Sir Kep Arni Pen Kiri Dode Sang Se Pen Chepaduksi Niphai Krinar Kep Arni Anke Dak Rongmongvi Paniram Tokbi Pen Inglong Timung Hem Kacheleng Atowar Ang Bong Chitim Ing Namalong Si Kititang Abangarpum Inut Han Kachuri Dam Akesar Theklong Si Rongmongvi Police Station Aphan Birta Pipen Kititang Abangarpum Police Atumpen Chepari Dengpon Longlo Kopi Koson Pensi Kichilot Lone Lake Mo Postmortem Report Si Chini Pamepo Tangte Ang Tonalam Kopi Koson Pensi Kichi Abangarpum Ketek Dam Longma Labang Soalam Arjuponik Sinang News Text Report Karbia Pini labang so kiti album nang lisi kitek pon long pulasiko pi Koson Pensi nang lisi kitek pon ing long iklok tan pon ita nili ke kitek long mane nili tempen wang lo pu param ti puri pen la so aram long nili mehek hantu ako pri kimu nang curi lo so pen aleng nang sun lo so pen aku mehekang lok pen la so che wang thu masi so mani than nili kitek long bino de fas ke so hen ti dam pu la so masi nili ke ke duru arong petikung sulo la so pen ke akeng petikung tulo ma chulang lo munit ma januar ma tu chulang thu tan pang thek the pina an kap thu aku che lang thu ke athi ne li pang thek tan lo munit lo wan sin ni li arbung che dam lo ka theri pen yo ni ni lo te reng no dak pon ni ke ki kat pon lo kan ma ka tun is a leng yang dam piu pen ke hem ka che le ka arwi nang le dalon ni so pu phan ji than lo buddi that buddi ke kali ne kala ne ni thek dem nok elo kusi ni le so pu bo sing phan ji than lo masih pini bangkela romowe rai kom sang ki tum bai bang lu pia labo terang nang lemen ke ni nen ke hai rong na ma sorik lo nang ke pandam tau di rong kelandi lang rong mong welo bo rong tata sorola Pinya berta ke lapo ansi kang ton pon iklo do me thak me